Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату. Авдивин иншалла накратко ка дружинаваме пандеке насихатеа тарамари тема живин срекно масикирин тут. За да те живине срекно, учењаки авакерна дека мора мате замаренетото долеа дали о мануша ковентуке захвална. Соске авдиве бут мануша керена шукарипе па разочаринена пес разочаринена по живото кога дикена дека о шукарипе на неленги рамо шукарипаја или дека о манушајта неленге незахвална. Одолеске живинто живото срекно кер шукарипе манушенге па макар да олајтуке незахвална. Соске чачипаски ки природо манушата не незахвална. Томен само дикен козома мено Аллах те бареке ва таала аракеламен. Козомо Аллах те бареке ва таала обскрбинеламен. Козомо Аллах те бареке ва таала аракеламен таросекова шери деламе разноврста благодатија колинду самен живинае. Дали манушаленге леске захвална вди? О мануша хана пиена. Таро барвали пе Аллах ескоро те бареке ва таала воздух дишинена. Палимта неки крајка незахвална, захвалната не некаске ја береску за ко Аллах. Пример ваке на деку Иса алейхиссалам, тано Аллах ескоро чаво или дека тано Иса алейхиссалам девал. Хем керена ширке Аллах еске те бареке ва таала, а катаро Аллах те бареке ва таала обскрбинелален. Не захвална Аллах еске. Ама дали Аллах те бареке ва таала прекинела пи обскрба карше оленде? На прекинела Аллах пи обскрба. Одолеске соске о Аллах те бареке ва таала тано господари, тано милостливо господари која со створинја перобо хемле пошто ов створинјале дела лески рескате хал, па макар офтано незахвално лески. А герда ту, кога какерене са во шукар дело, ту осворнин тут ко одова од делото волту ке искрено и исправно кердо. Искрено спрема ко Аллах те бареке ва таала, исправно спрема ко сунете посланикот алейхиссалату вассалам. Маро до манушате керен туке аплаус, маро до манушато вен туке захвална, ске чачипаске сарсова кергјум, о манушав диветане незахвална. Каде ке бут манушака керелинге шукарипе, ки крајка јек тикну билачипе ка керлеске сато шукарипе фрдингеле ки канта. Каде ке абдиво мануша, жереа сарсова кергју учењакија, ва кергје интересно те вакерав реченица у учењакија. Вакерла таротикни петука си кавеле. Сар стрелкаја те керел бути, сар те нешанинил прецизно, ки крајка вакерла исто стрелкаја в тутка му дарал тут. Еке ја вартано дава. Тука си кавеле сар требала. Тука си кавеле сако живото. Тука вакерелеске сар требала те аракелпе старо грешке ко живото, ки крајка ти прво грешка овка вакерела туки. Ема да ваджане јасар. Тука вакереа манге сине, ме сар чутинава сине. О мислина дека цело време ту со сикаѓанле те аракелпе мислина дека нападињанле. О мануша ки природата не незахвална. Ту терите керето шукарипе која нава Аллахеске, а валлахи, о Аллах, себе по шукарипе дела, шукарипаиранала, мовту да сарленде, незахвално инсани. Овту захвално баш одова со Аллах те бареке ва таала денгјатут. Сетинето мен ко посланико салаллаху алейхи ва саллем. О Куреши, марге посланико алейхиссалату ва саллем. Бъркинге посланико алейхиссалату ва саллем ме сахабен тари Мека. Разно те вакерав билачи пекерге посланикоске салаллаху алейхи ва саллем. Викингеле дека дилино. Викингеле дека магишари. Дека Кур'ан или летаро не со столари. Разна не саве лафија вакерге посланикоске алейхиссалату ва саллем. Кога ало вакти о посланико салаллаху алейхи ва саллем ти иранул пес ки Мека. Освонгео муслимајни Мека. Хема кано сахабија да о Курешие дарана. Вакерна ја кано Мухамед ало ки власта кана киранала миге дупло. Солелем нескоро кер со бъркингемлен со мудар геме сахабенем садава. По посланико алейхиссалату вассалам сар со доликујнила леске салаллаху алейхи ва саллеме со вакергаленги. Вакерла амен вакерла са со кергена менге бистергем. Само јек бути со кергена менге на бистергем. Ака дарано Куреш, кана субханалла, кана сока вакерел, сока керела менге со на бистергја. Емо посланико алейхиссалам вакерла. На бистергем тумаро шукарипе со кергена маре хаджиенги. Кога вена се неко хаջ, со деналем паните пиен. Дик субханаллах ва бихам. Посланико алейхиссалату вассалам кергјалинге шукарипе па макар ула билачипе кергелеске. Народингјато венлеске захвална, него ов синеленге захвално, соске на понге муслимане на сино посланико алейхиссалату вассалам незахвално. А дава амен, буци кавала мен ко живото, валлахи. Джанен одова сине ек инсани, пирала,
hem taroyek puti kodru modi kela yekiyak, hem kiyak andre sap, hem o sap te tablul и аква ни не размислинало инсани джала чивала по вас кијак и калеле сапе. Са тарала по вас. Таро јек путо сап кицинелале, хем перела палем кијак, аква палем чивала по вас, паля старале сапем фрдалале авријал. Ама цело време ек мануша аква преметингја. Хем джала кале манушеске, аква старала по вас таргјале са. Хем акласке, о мануше, ако зом се јанчудно. Дикеали вакерла ту со кергјан. Вакерла себепе сапе скоро това старган, че гянле ти калеле тарияк. Хайди кал гянле. Ту и кал гянле овтут ки цингјатут. Не захвално си не туке. Ту пело кијак палем чеган, дујто пути јако ки цингјатут овас, пали кал гянле, пале фарди гянле, дик со кергјан товас. Вакергио мануше бут мудро бути, која со требала те живина лаја, ако живингем лаја ка живина срекано живото. Хем вакергио. Ми фитра, ми природата ни мете поможинавлен. А вакла лескири фитрата ни овте ки цинел. Па не мора вакерла лескири фитрата руминал ми фитра. Субханаллахи ва бихамди. Не мора лескере навике те руминер ме навике. Не мора лескоро незахвалност те керел манда незахвално. А давајтано и цело суштина за те живине стрекно. Маји кертаро манушато венду ке захвална. О Аллах те бареке о таала ки суретул Јунус. Објасненеле манушено предходнике амарен вакерена. Вакерела кога амено тргнингемлендар огајле, олапо на шингепе сагја сарка вакере никогаш на молингјаменте цидалендар огајле. Хем цидингепес. Путо олендар тане незахвална вакерела Аллах те бареке о таала. Синелен гајле, синелен проблеми, синелен искушени ирангепес ко Аллах те бареке о таала. О Аллах цидингјалендар огајле, цидингјалендар о проблемија, цидингепес таро Аллах те бареке о таала. Агертано мануша. Какерелинге разно шукари пе ковентуја. Харица само кад си детут готово на мангенатут, готово гибетиненатут. Ма очекујн то манушато вентуке захвална. Него очекујн кога куштјангла ко Аллах те бареке о таала награда Аллах те бареке о таала те долтут. Памтин јеко живото. Живин то живото, а гјадни со наете бавинето те манушенца. Кој тано захвално ко покорист, кој не захвално ки пиштета. Ту шукари пе кер, меја калеја на мангавате советујна ту шукари пе манушенгете на кере. Спротивно. Те кере манушенге шукари пе, а мамате разочаринетут кого лана етина нен туке шукари паја. Соске, вакер го посланико алейхи салату васалам. Кој на незахвална е манушенге, а савке на незахвална ни Аллах еске те бареке ва таала. Па ако лајта на савки инсајна, соске ту мангеа то живото те кере, ти иранеленге кој исто, ту на товеа савку. На. Ту захвално со Аллах те бареке о таала возможингјату ке ту те кере шукарипе. Хем ту продолжин те кере шукарипе, ама захвално старо мануша мароде, него тоа Аллах те бареке о таала. А јари ни кажи не стрекно. Се те родингјан, таро мануша нон стоп захвална товентке башо шукарипе со кереалинге. Буд сега тека прекинете кере шукарипе. Буд сега тека разочаринетут, хем буд паро живото ка живине. А ако родингјан, ко сековатло дело, задоволстве Аллахе скоро, а на задоволстве манушенгоро, верун ман, буд шукари пека кере, а онстоп ковол бахталото живото. Еселаму алейкум ва рахметуллахи ва баракату.